Jesi spreman danas? Spreman. Danas se sve mijenja. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you, can't you see? I lose control. Jako sam zadovoljan. Evo Nina me snima. Nino, što ti kažeš? Stari, ubio si. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin ain't your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you, can't you see? I lose control when you're not next to me. Jesi spreman danas? Spreman. Spreman. Danas ti se sve mijenja. Sve će ti se u životu promijeniti danas. Nisi svjestan. Spremio glavu za to. Jesu. Jesi. Veliki teret. Dobit ćeš malo više respekta. Imat ćeš više hejtera. Imat ćeš više prijatelja. Moraš sve spremiti glavu na to. Ajde, vidim formu. Kako to izgleda? Čekaj, evo se još jedan spiše. Hoćeš snimiti tamo uz rub? Ajmo čemp. Daj se još malo nazad sam. Bravo. Može? Ajmo, pozdiraj. Bravo. Hop. Bravo, ajmo. Side chest. Odličan. Daj se još malo naprijed, još se malo daj naprijed, tako. Latove doli malo, hop. Nagni se nazad. To. Bravo. Odličan. Trbuh, bravo. Top. Odličan. Bravo. Why do you want to work out? What is your goal? The most important thing is that you have a vision, that you have a goal. Because without that vision and without that goal, again, you're drifting around and you're never going to end up anywhere. People don't become successful just by accident. You know, I mean, maybe the guy that found gold in California and started the gold rush, but don't count on that. That's a one in a lifetime kind of a situation. So you got to really have a specific goal, and to me, to have that vision that I want to be Mr. Universe, that I want to be the greatest bodybuilder of all time,
that was a great vision, and that specifically to look like Reg Park and to be up there on that stage and to lift the trophy overhead and to win the championship over and over and over again. So that was a great goal. You have to have a goal. Now, it doesn't have to be that specific goal, but it has to have some goal. This is why I always recommend to people, sit down, take your time, and start thinking about, why do you want to work out? What is your goal? And that can be as crazy as it is. It could be, I want to impress girls. If that's your goal, so be it, but it motivates you. It could be that you're emulating a certain, bodybuilder or a certain football player, a certain boxer, whatever it is. Have those pictures put all over the wall like I did when I was a kid. I put pictures of Reg Park and of Sonny Liston, of boxers and of Ali and of powerlifters and weightlifters all over my bedroom, wall. So that Krećemo, 10:15 je, stvari su spremne, idemo odraditi turbinu. Definitivno sam se pretvorio u crnca, spremni smo. Evo idemo po brojeve, registracije su tu. Koji broj? 1253. 1253. Znači bit ću prvi, drugi, treći i peti sve skupa. Znači ovo je lucky number today. Lucky number. Što sad čekamo? Čekamo, dajemo muziku, stick. Sad dajemo muziku za free posing. Moraju uploadati muziku. Riješeno, čem sve? Pjesma je tu, idemo si naći mjesto, idemo odmoriti i idemo čekati. Ajmo. Everybody said I would go through, I would give you becoming the best among the best. Winning the over category, over the other four World Cup champions this year. Sana bir şey söyleyeyim. Sen bana söyle, o istediğin zaman ben sana. Olur, yapma. We know the history is the Russia, people of Russia, of the winners. Germany, Turkey, Belarus, Egypt, and Brazil. We work for the next couple of categories. And the next block of competition will include Master Olympic, Junior Men's 16-20 years old. Now you have to buy him a beer. You have to buy him a beer. That's a Burger King. Oh, Burger King. I think all about Burger King. Wednesday? Which category? Oh, congrats, man.
Znači, jedan radi ramena, jedan radi prsa. Evo, juniori. Momci su brutalni, svaka čast. Bravo, bravo. Yeah. You are the Franco and he's the Arnold. Ajmo malo vidjeti konkurenciju. Tu su momci Turska. Nema ih baš puno. Ovo je malo starije, ovdje nema nikoga. Bravo. Nino, nemoj se znojiti. Nemoj se znojiti, ću ja. Up to 75 class in older juniors. From left, Hakan Kavus from Turkey, Nino Gospodčić from Croatia, Zhou Zekai from China, Denis Gober from Germany, Laurentio Michalca from Romania, and Michal Blazek from Slovakia. And gentlemen, front double biceps. Lat spread. Side chest. Then to the rear and back double biceps. Lat spread. To the side and side triceps. And facing front, abdominals and thighs. Thank you, gentlemen. And front double biceps. Lat spread. Side chest. To the rear and back double biceps. Lat spread. Thank you, gentlemen. And now we are ready for the pose down.
Thank you, Nino from Croatia. Next competitor, Zhou Zekai from China. Sixth place for Laurentius Michalsa from Romania, 12:56. Fifth place, Michal Blazek, Slovakia, 12:57. Fourth place, Zhou Zekai from China, 12:54. Medal winners, bronze medal to Nino Gospodic from Croatia, 12:53. Silver medal, Denis Gobel from Germany, 12:55. So we know that the winner is Hakan Kavul from Turkey. And you will... Kako su pogodili ovu stvar, ovo će mi biti za... Javljamo se sa zadnjih dana s medaljama oko vrata. Neki kratki rezime cijelog tjedna. Jako smo zadovoljni sa izgledom koji smo oboje donijeli na binu. Dali smo sve od sebe. Svaki dan smo odradili kardio, odradili smo i par treninga. Frede, to je neupitno. Znači mi dajemo uvijek sve od sebe. Uvijek dajemo sve od sebe. Mi dajemo sve od sebe, napravili smo sve što smo mogli napraviti, ljudi. Vidio sam kako ovaj pati ovdje, noć prije bine, Kako on pati, vide kako ja patim, sve smo dali od sebe, suci su napravili svoje, mi smo napravili svoje, tako. Nismo mogli utjecati na to, jebi ga, ali opet su medalje tu, frende. Da, obećali smo da se vraćamo s medaljama u Hrvatsku i vraćamo se s medaljama u Hrvatsku. Veliki to plasman, 3. mjesto na svjetskom prvenstvu juniorima, 4. mjesto na svjetskom prvenstvu u men's fiziku, u jakoj konkurenciji, ne možemo biti zadovoljni. Jedino što nam preostaje vratiti se u Zagreb, raditi ono što smo radili do sad, dolaziti iz svakog natjecanja u natjecanje bolji, napredovati, fokusirati se na još bolji uspjeh, na još veće uzdizanje ovog prelijepog sporta, pokazati ljudima sve momente, jer ne možeš nekom opisati i objasniti zašto mi ovo radimo dok ne probaš sam. Dok ne iskusiš te osjećaje, emocije, tu muku i patnju i na kraju svega krenuti se pogledati i biti zadovoljan šta si postigao i kako je to izgledalo, koliko je bilo muke potrebno da se dođe do tako nekog izgleda i neke forme, tako da ne možemo biti sretniji. Sljedeći put će biti bolji plasman, tom se uvijek nadamo, tome uvijek radimo. I sad danas je dan za odmor, dan za uživanje, odraditi neku saunu, neki spa, malo se opustiti prije samog polaska za Zagreb. Ja idem nešto ranije ujutro, on ide nešto kasnije, tako da u Zagrebu smo sutra oko podneva oboje i nadam se da će ovaj video što prije izaći, da možete vidjeti iz prve ruke kako to izgleda odlazak na svjetsko prvenstvo i kako to izgleda dati sve od sebe i postići rezultate koji se ne mogu puno ljudi pohvaliti da su postigli. Tako je, bitan je balans, kad se radi, radi se, kad se uživa, uživa se, počastili smo se sa dobrim cigarama, čak i malo više jedemo, ali mi znamo kad treba jesti, znamo kad treba uživati, a i kad su pripreme i kad je sve ostalo
znamo dati sve od sebe i znači balans je jako bitan, tako da ne mislite da mi, kod nas nema ovoga. Da, nema 3-4 mjeseca nije bilo kamoli čita, kamoli ikakvih gluposti, tako da mislim da se na tren možeš opustiti bar dan, dva, dopustiti si da uživaš i, kako bi se rekao, sakupljaš to voće uspjeha koji svi spominju. Jednostavno zapamtiti ovaj osjećaj, zapamtiti ove emocije i ostati to u sjećanju za sljedeći put kad ćemo se spremati za natjecanje, pogledati ovaj video, pogledati ove trenutke i da se opet probudi ta vatra u srcu, da kreću nove pripreme i mislim da je to najbitnije. Bilo mi je drago, bilo mi je čast biti Rumi. Bija si dobar Cimi. Uspjeli smo sve, odradili smo sve. Jadan ovaj WC naš tamo. Jadan WC. Uništili smo. Ekipa, do sljedećeg puta. Vidimo se, uživajte, pozdrav.